o le komisinga o whainga pāloka ngake pasinga la le whai o se whaamasingonga ma se morianga o kakangi anga i o le whaamasingonga ai le kaunga koe alu sao lama se paipule anga i le whaamasingonga le anga i le o se maka upu kau whaamasingonga le mele whai o le maka upu kau le pāloka le anga ngau le ingoa o kamalo le anga palonga taito o le komisinga longa winga he should have the sole power engake screening ai be umage ma olanga fai unga fai no le be papegi a fai pai ai le kaunga mori ai fuang kai se vanga ngala i lo ka kunga re e vanga nga wa vaku le fau kuanga pela fo le fonga kala yo le moka ali atau ma asiata o le ala vanga nga kai i baka upu ngo fiko ngia i ko ngol pale mege live ko manga o ya avela ko baka upu ile pale mege ile leo e a foi como um carro feio com o pale bem kasi aka ka foi eu o se maka upu ile leo wa ngal fong kala ile fa wa ngal fong kala nunga winga e final decision e fai fong kala he has the sole power va pegar mal me ka fai ngavel ka ile ka malo le ole a foi ile komisinga foi nga palo ka solution nga ka ngai male o ngai be ole ka fukuri a fia complaint o ave complain nga il komisinga foi nga paloka e fai ia le decision e ka ngo o ka upule o record be ka ngo record malanga decision ai fine ya la ule nga ka upungi ai le va pengo fo mai o komisinga foi nga paloka o anga o maka fai ia i o foi nga palo ai ka fukuri o il fa misingo malo ilo le ka tungo ko kas le to wala so sa ka ka i o taxio ka ka o il komisinga foi nga paloka e fai mai discretion na ka malo le e ave se maka upu yo le ya ina nga fal la so fina ngalo le a tawa ta to fa so lo tele wala nga mana ya fina ngalo vui ya ai o lo binga le no fa to ye la o ye le tama i va nga o te tilo au ye e ono fai malave o le vaenga lea ia la tato wo ye me sa mai ma wepe anga sa o mo foi komisinga wala nga fai tu la tala tu lo wa la fionga ia tu ya felolo e ye isi komisinga le nga fle ile vanga uma ku ngei nga makwa ku po ile vevesi o le mea ro winga na wala nga ile ongi ange lu fo ngi kangaka awa ave uma fo yese te tauna ave uma pawa ya la tou a ofisidi e porokiki uma e fo ya o ma wono fo to nga me fo lele ya waranga tatele fo ya tu e irko e ile aso e kimu e ile aso e la ono le fu wala uia va ai e komisinga nga momo aku ese mai wala nga matua makua i seki ya le fa to tenga komisina le ye nei ar komisinga nga momo aku oh yes matua tele la wala nga tu fa ya tu la va o winga la nga la ukala ata to halu fo ila ile vaenga le swinga ave uma e fai mer komisinga ya e alua rua ke ia fo ya wa uma wa ka ko nga komisinga ya sa ka ko le sa ya mo la so winga le to mare ke le finga lo vui wa fa kuma fa le ya kiri wa sa oila a fa pengila ku por mere ale ile msio ia nga o le ko fu fa la vol ai ke ala ko ma ga fa le o ma ko le o finga lo vui fa ese por independent por le electoral commission e inga ka sko ko lo que fa yer ma upule ese mai le commission o fa nga paro inga ia saulale ele fa unga le e sa mo le por le inga ka sko ko se me foi le ka fa le ka upule mai vui langa ma ga ia fa longo le finga lo vui ole fa ta u or va ngale ole point ta u ala wo pick up mai le fa so le fionga ya vui o maka upu ngei o maka upu kaure official fa inga baroka awala ngol mele mutu o makua fa akele ngasu amata upu nei official fa mesinonga a officially ole ala le ka u osia kulo osia suafa masia kofinga e pe ya matanga ruengo leo e level le komisinga o fa inga baroka mare komisinga o leo fatu tu inga power fo i officially la e a kukupungi ngi fa lave e mo ave fa mesinonga le ai e o mo leo
e activate mo power fa leo fai su enga me uma fa ko a refer a fai ko a fo leo e ya le la ko pule ele ya wengi me o fa singonga ele lavangi mau mangia ola ka o ko so le ole anu liu ko nganga va ngale au mai fionga ya vui sa ole a vui nga ko wa e mo wa siaka a e mo ko wa o ka ko a fai wa ave ia fa independent lava ia le ka ngale al kom singa fa nga palok li ka ele ka ngau ia le mol por kiki mar kulanga ol mai nga va peka dan ole la nga le CEO we ka manu le CEO mama ka ngalo nga al ministry le ele kom singa e pela nga ka fa ku ka ika o maka upu ka ul palok kam ka upu ia e ka kawala o nga sa sila mo muar ka nga ka ole ai fa ulu ia fa nga paloka ia ima ba ia fingalo lango ini maka upulea le bo we do le ko fa i lo ko fa vai malai ole ia o se afo i ongi advisors ongi se panel la kamalo le kai milao o be fa pege ngabala au le o langa panel le o ko wala ko wala ba yo langa makanga le ya ai wale o su kom singa male afo male loia la ko ia la we la be la lo ai o ngi kangaka ko se ko alua la ko wies e fa yel fa i ungol mele ya inga ia o fo ngi fa pe u fa i ku aude le afo le fionga kom singa manga ia la le ko we la ko faile la ko decision kilo o mai angles uma ia on fa pe mai le ya aqui ba ingam ka ku le la fa ile ngi boli mau ba be ele foi nga ya a lo ku lo ba ku mo kwa nga ba pe lo le ya ole a o kasi dua ya ole a ka ku kusi ile yo le pam sili man pa ngo fam sing e la ko ke ka ngo fia lo ka upun ngai o nga o ka ku ba ai le we ai wa mo kwa o fa so li lo kula ele ngan fa o ko nga fa nga sa o la le aka kiki le ngasu le nga nge fa fam sing wo at fa ko palok wa afia ile fam singonga I me fa ka wa o me ka nga la lole o kom singo fa nga palok pa nga o ka o fam singonga o ka o wa prova ko le board le por komisiile o la ko le ngom ka fa pengi fa ka nga palok o fam singonga sa o le binga wala na fa ya to tawa yo le mata bule wala ngol tatu fa ma ite lai fa fonga mai fa nga malo e mati ai ni swinga le o te fai atu pea lava le atua ma lau fionga vui o le fato a o iloa lea maro si angor kom singo whainga palota ma maona whaiva maona tiute inga ua whai paroka ngi mongia a o paroka ianga ke aku ngi nanga o le o te whai atu o te tapisa atu pea e iai mako suinga mako ue whakuku o le upule o le sui ele lava kausanga fo i o le mongkanga le koru kausanga instead la fai mai sao o le komisinga o fai nga paroka nga kaimi ma fa pe mai ia ele qualify oi e mai maulo kaimi ai sao e markala fo ilele ai aru pe kamoe a e kumai ai e manguia ai su o ses ngai kamu fai la ia ko ar fo mai kamu fai la ia e ifo nga ia wangi a le wa sao mai tonu mani tola e se la ka ko so o lo foi la ma fo we o ngor fa li unga le o ngei mea bi ku fa wa se discretion le ai no tupu mar fa nga pa lo kangi pa kwa le makarau na le komising or fa nga pa lota itanga tai o atu maka ukingo ai ona ele qualify o ele o meet melea man melea sorry ele mfainga so o ila le fatwa o realize ai o le sa ongala le o upholding o faingo mea ai sa le ikupu mo ya le fakwa a tatu titilo fo ia ile ese sengo tangata sa fa ile to kingale ele fai kaukala mai e fe le fa ko uma fio anga fa pe aku o menga ko ke fai sol kula fongo you know pakua a ole ko misinga le nga abakalo laval nga nga pese mai a i vaenga o kula fongo
ia ore esori kula fo le wo ai danga makangal we ele alo ya mal kamalu apa fa mai e o ia ia o komisinga a fai wa ia se pe u fale kong e moria sa ole ko nga komisinga le nga o ka ko ale we lo ko sa mo to le ele fale kong bene ai lo kula mai ia ame ia le independence ale power ako i wa se lo ngala u fa komisinga ele ko aku la ko sebagai mol bau ko le wa ku i mol bau ko singa dala ba e molia i kakale la ko ba nga kilo al panel ni ko pa over so kula ko mo me nga i fai